lebih atau asal mengarah kita lawo mengido kota atau tiamu pada nami nama kada dia mama mau lihat atau Robert Kapusor laho masalah hajur sohon dalanta mana pahitiata mengalami padeta untuk otomani alamatlah narhite uni-uni anda sida atau kebasahan 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 maju itu padeta songonima dihamu nama nami pargorsinami numata kasupata kami hamu di Bangkupari di Bangkako ni matane arion asa nako manauli nako mana rengga tutudi ulau sadarion idon na dua suku mula hata sisa mula uhu di zon numa patako kami ma di zon hazu nabar ision haru sakti doho akka isina dong asa omak dong dalam talamar sisukunan patak kason dia kau daud sadarion magarani mama gawe masalah horas dihamu bonasu nami dia pada ditikyon di pasal tamu tujuh raja nami tandok na hundul sama suku nami para kosi dia malah lakna dia mau nokna jadi dia mah tanah dia mah nokna sama lima suku nami memang dia bonasu nami mau lihat mah di suku ni kamu para kosi nami yang go hakana nama lo nami bangga biar perhorasodo sudah boleh mahal gabi masalah horas yang muna suhu nami pinamparnya punta gultum namora sende sejaro detabi asal kalau begitu raja nami dia masih takasna dia hidupna takasma atau kamu butima si takas ni tangga biar perhorasani amang nama lo nami takas don waing di sojong dohami di batak ko ni matane no pinopar na punami namora sote gultum songoni nang guru nami gila bang mau lihat kami di sude basa-basa ni Tuhani di namang aramuti kami terlungo bima di panoro ni sahi ko bisa kursia di tahun-tahun na salpo oi hani donas tu partikinon sude alani pasu-pasu ni Tuhani alabar sude imanyan dihamu nama lo nami manusia ele-ele pangidon nami asam barhite korsi-korsi munai pasahat tamu pita-pita nami tu amatan nomor 2 dewata iya tong diramoti habis sudah bilopar nami nomor sende gultum dohut boru nami tujulan dari on lambang erbang marbungar kami tujulan di hari lohut tahun amatan nomor 2 dewata ima sidak kasna perkosi nami ima si Pak takas di panggabiak perhorasan di sudah boleh mahadi dia mutar kesana gawe masalah horas yang muna suhu nami disututu di masalah tamamang gajut na hundul imana maresihun horas pir asa sama nuju ada ta pirma poki bahul pasalon pirma tondoni hamu salhuna pinoparna punta gultum namora sede saya luju-luju mah akava muat tabari nang maroi songoni nang napurat tiar siara hurung di bibir madaina di torona matabuna asa songon luju odo-odo napurat tano mah rangking marsirangkongan tupe badamu pada udah pinopar na puta gultum kusede manang dia pamaringanan todi mu marsi kongkoman songoni ring isi dia suara manang rupiah mai kalau di pamaritata asa makira matutu sian nadau baju masan nasono sungoni nang ditangyang tanyan dihamu pinopar neoputa asa Arab marsi juwa bahamu sian nadau manggora san nasono dina bangulahon
pargulbiton di pumuanta nadon di Jabodetabek kon. So ni waraja nami hatani gajuk nabi nasa mutu kami jalan marpangiru mahami marhite nang gilumu kami ima kodak sabangunan inalau dadat tamartangyang tomat taribata jono benon nami ma dadat nami martangyang barhite kon mau pinukado putas di seluruh tubuh bagi do pertiga ke kami amang kerja nami kono suh nami asa ulah kami butim mah ulah kamu mana gabi majalah horas di dalam protokol Roma Jusuna asal makoras kita di lonta nama buat sebetul ini Horas. Songonima dihamu wana suhun nami
sa partikion tu mama kita mama kodang mo asa manot terang putih apa kedonan mau lihat dihamu pada nabi orang so kubintahami gondang anak si dokter nabi